Watini Zorao Hanke Lama Hame Ongmani Bagai Jungzalok Lainani Nango Amsanin Lukorok, Shukani Shimino Amsanin Lukorok Shanzak Tongmani Haikeno, Shagro Shala Long Trai Beleni, Jising Chera Amsaini, Lama Snam Saknani Bagai Bereneka, Emile Bolang Show, Daktino O Lamani Shamu Sengzang Hene Amsanin Lukorok Nokodoka Emile Bolang Show. Jising Chera Bisiwa visit Kamani, or Lama to Gita branch Tong, Obo rainy season Hungeno or Lama Belino situation Hamyang Town. Guy Public niveau concern norok social media roko nukna lama ni hamia rainy season ok especially like kaisa constituency wo engya hampano pas hoita lama obhai lama nosto ongjak tong tamni ke drainage system kaham krei ha kwa khangkai tui thana lama kring khai afur tai bonos tongo oje jijing chora ni lama especially oboni angnong no sawano obo yang ti gari belai lai su gai maintenance je nang yearly khaimani abo bai ya gai all amani te kaisa jung je khaime yang tomani obong ke all ama HSCL ro HSCL ni PWD take over ma khainai HSCL ni kaisa side o PMGSY take over khainai gai obo ke tabu PWD take over gai special assistance for unko capital investment nei tongo abo special assistance ni tabuk taibisa submit khaleja taklai of financial year 26-27 no gai taklai ing khangkai ba ola mano taibisa kaham klai khana ni chai toklai jak PWD department ni concern ba sung semana nukha o lama no mairok bolai mani yagulo lama snamai rijakha bisa kai askano bai thangmani karon tamo obno ang public rock ni thani bo borokno knowledge ori namusu lama ekbar ang Tini 3.5 years engka. 3.5 bosoro o lama sanamya hampano maintenance 2 bar khaika minor maintenance bo khaja phiab o lama haike barbar tangai nosto deteriorate tangai bahkeng ba obo gari kabang lai somani gari kotor lai somani engkai kaisa branch road o lama ni capacity tongo vehicle busuk thangi manai busuk lai soi manai highway lai som haike lai soi maya ge ambagino tabuk department ni thani ang saka jehetu HSCL ni take over khaina khaba one side ke PMGSY no hand over khai dikha kai jehetu tabu katal estimating khaba abo taisa karak kaham khai estimate tiki nai jat long lasting nai jat khai dikni sa sar nang je kami go thangai visit khlai nai mani aglo ubuni kami ni lokoro bohaina abo lahar ni jingalo te nano te visit khlai nai musungjago lahar mana musungjago sarabon te tam sana lahar lamang khalangma Ani constituency ni andaro 15-16 ta lama hai katal sanction rok engkha samung bo chengkha kabangma engkha gai ungui bo tender cancel rok bo ungjak thong engkai everything not happens in a day bisisa bisik thamba ingya asuk bosor ni pending samung ba teruk khai ungnai ni kha khayo phia kisa khamalok nai je jaga bisi worse condition o lama tangi improve nya abro bochini public rokno sidina nichini odikar ambagino jesuk mansak noduk mi thrutui tai borok angbai kerengkai abno bang borokno sanani chesta khayo sanani chaito boje o lama ni condition tangi obo hai tangi sanction maya jeng proposal rkhangkai kwangma jaga ri RDO borio PMGSY orio PWD orio phia ungnani khai tugu tabu chini o constituency na special assistance busuk phai 10 crores 20 crores kintu lama sanamna thanga kai more than 70-80 crores nango ambagino kisisa khalogai mana singnai MLA chaitokma bai jotono ungi thanai akok buya department jepuru sanction khai finance ni department jepuru sanction khai be apuru se sanction ambagai ani samung kha opno highlight khai department ni thani toni ni department ni samung opno sanction khainani oma Drink. Yeah, hey. Pipeline no. PMGSY no.